Naga People's Front NPM Manipur said unit ke income jalasini kunmari kunipan oina party as divisional unit area unit amadi frontal wings office ki thau pugada base ngasi wasak lokre NPF Central Committee na NPF Manipur State unit ke president ki thau supuripa Minister Awangbou Newmai bu nongna lakada tenir sidasu president oina adumak thau puna bakhalakre ngasi hotel Imphala pangthok ke wasak lok ki tharmata Minister Awangbou Newmai na status the puna kunda mindari be puru kuding mag amana ma boy kai kumna dana puna nungsi sana na laimina dana sakat pa madi tan tulay taba lamdam ama parak pahay ba si NPF ki maruay be pandam ni haiki mahana makatara dona tandulay tana laimina si hay na sinda kayarak hanan law sera pasu puru masiri marakta wakal tamina dana puna hingmin na pagi wakalun senmin na ba mathaw tay haiki Haukiba mi ohum dagi ngasi ka thana tha mga helak laba irang asi warasin produktuna tangdulay taba punsirola hanjilak na ba party sinang bathak hona gani lamdam sita puna khunda minar ba miyam da so isa isa gi anga bathak ta tangdulay taba Manipur ma produkt na hona minasi haina mahana phongdoki section khudamak na peace hierarchy pam do kana su later bani but how do we bring peace, how do we come to understanding with each other have a city live within nate but aigi party na su akoi angam level the hona gani aduga as a part of the government akoi leadership makada koi su how seek su hona ragalei akoi angam level the hona ragalei center da high form thok su high ragalei center na su akoi da attention pb ab su pb no le aduna prajapunamak jati bichati haidana Manipur da labor prajapunamak waina appeal tawjaning bani mayam magi level da peace puragna na ba honasi asauba nungai to kyamarum su le akoi mayam punamak su respect pi leikhid boy mung sina kamai nungai gini awa nang kiba singna kamai na nang peace leyo hana kamai lai gini habda akoi su bab ta je but asina roiba punsi obidina ya ba natabadina amana ma bu kokna re harga kamai na aingondagi hauraga peace se akoi state sida mangla han sera habse mayam hona minasi habse ay mayam da bil tawjabani